Mivone, kako tebi izgleda ovaj početak septembra na unutrašnjem, evo, našem društvenom životu? Dakle, kreću deca u škole, nabavljaju se udžbenici. Da li si utiska da ipak u svu ovu skupoću postoje određeni potezi države da se pomogne nižim slojevima? Pa postoje, što bi se reklo, određeni potezi da se pomogne nižim slojevima, ali oni su u svakom slučaju nedovoljni, jer ukupno stanje srpskog društva je generalno nezadovoljavajuće. Socijalni model, ekonomski model, politički model nisu nešto što može da odgovori potrebama srpskog društva. To nije univerzalno naš model, to je jedan univerzalni model koji je prepisan kod nas, koji mi živimo svaki dan. To je jedan model neoliberalnog kapitalizma koji je kao mantra se proširio ovom planetom i proizveo to što je proizveo. Mi živimo upravo taj neki, kako su ga neki teoretičari zvali, i postporedak. Mi živimo u stvari jedan dobar haos, jer neoliberalni model kapitalizma nije odgovarajući ni za jedno društvo, a time smatram pre svega za srpsko društvo. Mi imamo kao društvo neke specifičnosti, neke istorijske tradicije koje ne možemo da afirmišemo u ovako jednom okovanom sistemu koji zakonito dovodi do jednog neverovatnog raslojavanja društva, do jednog sistema koji je praktično potrao bilo kakvu ideju neke srednje klase unutar tog društva, koja je u svakom društvu, ako je društvo stabilno, daje mu tu stabilnost upravo srednja klasa. Mi imamo društvo koje je raslojeno na dve klase, na praktično dve kaste, kastu upravljača i kastu podanika, i time u suštini možemo vrlo lako čitav onaj Hegelov koncept odnosa gospodara i roba da primenimo na naše društvo, jer na tom osnovnom ispitivanju čoveka zašto čini dela koja čini i kako treba organizovati ljudsko društvo je taj jedan hegelijanski model primenjen, koji je kasnije malo razvio Marks, ali je on u osnovi načina na koji mi živimo. Taj način nije dobar i treba ga menjati. Kada tako posmatramo stvari, bilo koja struktura vlasti da se pojavi u bilo kom trenutku, ona ne može da izađe iz zadatih okvira. Mi sad imamo ovu vlast prema kojoj imamo puno kritičkih osvrta, ali da se bilo koja druga struktura u personalnom smislu pojavi, sa ne znam kako lepim željama i htenjima u početku, ona će biti neumitno utopljena u taj model i neće moći da uradi ništa. I utoliko ja sam i sam nekakav svoj rad, neko svoje putovanje i tu neku intelektualnu radoznalost krenuo sa tim pokušajem da iznađem koji bi to društveni model, odnosno praktičnom ispoljavanju politički sistem, bio zadovoljavajući za naše društvo. Ovde samo mogu da pomenem onako da srpski čovek je svojim bićem svedoči potrebu za pravičnošću. I on je u stalnoj potrebi da ta pravičnost bude kodifikovana kroz zadovoljenje pravde. To je jedna osnova na kojoj mi počivamo, i druga osnova je sabornost, a ona je nešto što nije kod nas definisano tačno šta je. Ja sam uložio svojevremeno napor da pokušam da napravim definiciju sabornosti. I došao sam do toga da sabornost ima 4 svoja osnovna atributa, a to su bratstvo, solidarnost, plemenitost i jednakost. I sad dalje da ne širimo priču,
ovako samo za uvod da kažem da bi to bila neka dva stuba na kojima bi dalje moglo da se razmišlja, da se intelektualno promišlja i da iz toga izvedemo nama dostatan društveni okvir u kojem bi se srpski čovek osjećao srećno, u kojem bi se osjećao zadovoljno i u kojem bi bio prevaziđen taj osnovni klasni model odnosa gospodara i roba. Srbin nije rob i on ne treba da ima gazdu. I mi nećemo ući u stanje smirenja ovog društva sve dok taj osnovni antagonizam gospodara i roba ne budemo prevazišli i dokle god ne budemo uspeli da iznađemo takav društveni okvir u kome je čovek čoveku sabrat, a ne gospodar ili rob. Veoma zanimljivo izvaganje, ja ću se nadopuniti na to u par minuta, prvo istorijski jedan kontekst. Srbija je imala naravno i neke prednosti i neke nedostatke. Recimo, ona je imala svoju državnost sve do druge polovine 15. veka, vrlo razvijenu. O tome svedoči period despotovine, o tome svedoči period u Crnoj Gori Crnojevića, o tome svedoči Bosanska država koja je bez sumnje kralj Tvrtko se krunisao, mislim da je bila 1393. ako se ne varam, ili 91. krunom Nemanjića. Ona je bila, dakle, srpska država. To su bile srpske zemlje i one su u tom kasnom senjem veku imale izuzetno razvijeno društvo. O tome govori Ravanica, Manasija, Smederevo, Cetinski manastir, Prva Štamparija, potom, zatim u Bosni i tako dalje. Međutim, mi smo potpali pod Otomansku imperiju, što je ogroman hendikep bio. Tako da je hendikep naš što određene kulturne epohe Evrope, kao što je barok ili romantizam ili neke druge, mi smo preskočili ili su samo delovi srpskog naroda u vojnoj granici, Dubrovačkoj republici, Dalmaciji, pod Mlečanima i tako dalje. Dobro, uhvatili smo priključak, jer je srpska država imala posle Svištovskog mira 1791. a 3 puta pre toga smo bili pod Habsburškom monarhijom krajem 17. veka, od 1718. do 1742. i najzad 1789. do 1791. Dakle, to su periodi kada smo bili inkorporirani u Habsburšku monarhiju. Ali posle toga mi smo imali široku autonomiju u Otomanskom carstvu koja nam je garantovana posle 1791. i koja je proširivana, imali smo tu autonomiju, dakle, knezovi, obe knezovi su imali upravnu i deo sudske vlasti u odnosu na pašu u Beograd. Onda su došle Dahije i onda imamo faktički obnovu srpske državnosti od prvog srpskog ustanka, koja je bila vrlo vitalna. E sad, koje su naše prednosti od tog državotvornog perioda? Prednosti su te što nedostaci su ti što mi nismo imali naše plemstvo u tom trenutku. Nismo imali građanske svoje. Analize govore da je to malo stanovništva što je živelo po kasabama, gde su bili Turci, da su bili jermensko-jevrejsko-cincarskog porekla. Međutim, tek od 1791. užurbano se razvija taj naš sloj. Govorimo o Srbiji. Ovde nemam vremena da govorimo o Crnoj Gori, o Dalmaciji, pod Mlečanima, o vojnoj granici, o vojvodstvu srpskom, o Bosni, koje su srpske zemlje, ali govorimo ovde, zbog dužine emisije, možemo nekom drugom prilikom. Naravno, mi smo izučavali, ja sam kao istoričar učio istoriju srpskog naroda u više tomova, gde su posebni tomovi bili Srbi na teritoriji Hrvatske, Srbi u Staroj Srbiji, Crna Gora, Srbija i tako dalje. Mi smo to učili i za to smo, ali da se ne vraćamo ovde. Dakle, prednosti su što je tada stvorio svoj zanatlija i naročito trgovaca. Od 1791. Vrlo ubrzano. I upravo je taj sloj izneo srpske revolucije u prvom i u drugom srpskom ustanku. Dakle, da se razumemo, nekome izgleda paradoksalno, ali to je svoj trgovaca krupnom i sitnom stokom. Naši svinjari, govedari, koji su prodavali konje, koji su zanatlije bili, oni su iznedrili taj svoj
odakle potiče i knez Miloš i ostali. Onda imali smo frajkore, oficire, kao što je Karađorđe, koji su služili u Habsburškoj monarhiji, sticali iskustvo i sve zajedno je omogućilo da smo mi prvi narod u istočnom pitanju koji je izborio nezavisnost sam. Do Prvog srpskog ustanka. Sve što se oslobađalo od Turaka, sve uključivalo u Habsburšku monarhiju, uključujući i srpske zemlje u 3 navrata koje sam opisao. Kako su u 3 navrata Turci dovodili pojačanja iz Male Azije, iz Azije i Afrike, dolazilo do 3 seobe Srba, sve do Senta Andreje. Tako da je srpski narod kao tekovine imao ne samo srpsku kneževinu tokom 19. veka, već i Crnu Goru koja se širila od Cetinske opštine, takozvane Stara Crna Gora, Crnička, Rješanska, Katumska, Rijeka Crnojevića i Pješevačka nahija koju predstavljaju današnje Cetinje, on se širio dalje ka Ostrugu, širio se u dubinu teritorije i imali smo u Dalmaciji, koja je posle uključena u Habsburškoj monarhiji od podele u deo Beča, a ostalo je bila Budim. Prema tome, mi smo imali tu svoju državnost i naročito vojna granica, naročito veliko vojvodstvo srpsko vojvodstvo. Dakle, Vojvodina je veliko vojvodstvo srpsko. Ona je bila srpska autonomija u Habsburškoj monarhiji. Sad, završit ću ovo svoje izlaganje. Profesor Antonić, u jednoj njegovoj knjizi, ne zamerite, pre 20 godina sam je čitao, ukazuje sa sociološkog aspekta da je srpska prednost bila u užoj Srbiji, takozvana predkumanovska Srbija, da su bila egalitarna domaćinstva. Dakle, ono što je bio kamen spoticanja u hrvatskom biću, da su postojali plemići i stranci, uglavnom Mađari, Nemci i drugi, da su postojali gradski svoj tuđinski. U našem slučaju mi smo startovali od nule. I izuzev 2 dinastije, Obrenovića i Petrovića, odnosno Karađorđevića, mi smo zapravo imali svoj izjednačenih seljaka koji su imali ozbiljnu obradivu zemlju i okućnicu koja se nije po ustavu smela otuđiti ni zbog duga, ni zbog kocke, pravo glasa, ne kao ugarski deo monarhije, gde je 48% Mađara davao 80% poslanika u Pešti, jer je bio neravnopravan. Neki su imali 4 glasa koji su bogati i Mađari, neki nisu imali pravo glasa. Najčešće Slovaci, Srbi, Rumuni i tako dalje. Tako da, s te strane, mi smo razvili elemente egalitarizma koje podrazumevaju da služiš vojsku, koju je knjaz Mihajlo od stajaće pretvorio spajanjem u narodnu vojsku, dakle, odnosno obveznike, on je služio vojsku, on je imao zemlju, on je imao pravo glasa i mi smo stvorili jednu egalitarnu naciju. U samoj Srbiji, u Crnoj Gori nije bilo demokratije sve do 1905. kad je donesen prvi ustav i kad je kralj njihova dekretom rekao da se formiraju opozicione stranke i tako dalje. Mi smo već u Srbiji sve to imali razvijenije. Dakle, kad se sve to sagleda, ta preimućstvo Srbije da je imala demokratiju, da je imala vojnu egalitarnost, jer smo mi imali oficire koji su zaslužili da budu oficiri, a ne kao u engleskoj ili španskoj armiji koji su bili plemići pa su startovali od sina oficira. Kod nas su ljudi bili ravnopravni i izdvajali su se svojim zaslugama. Od Prvog srpskog ustanka, a vojvođanski Srbi su nam davali elitu, koja je ovde dolazila i koja nas je oplemenjavala. I najzad mi smo imali podršku Rusije, o čemu bi bilo dugo govoriti za našu državnost. Mislim da je to jedna velika tradicija. Mislim da je tradicija socijalističke misli u srpskom narodu razvijena od Svetozara Markovića pa preko Nikole Pašića, koji je krenuo iz narodnjaštva. I mislim da ono što se dešava sada preko neomonetarističkog, neoliberalnog koncepta ekonomije i društva koji su doneli Dinkić, Labus, koji je doneo Begović, koji su doneli pojedinci kao izvršitelji naših protivnika, jer u odnosu na neokenzijanski model koji je više egalitaran i odgovara državi, oni su nam nametnuli jednu šok terapiju, vašingtonski konsenzus, koja pogađa samo esencijalno biće egalitarizma srpske nacije, kakvog takvog, jer se računa da će preko tajkuna i preko svoja upravljača sa kupljenim diplomama, sa manjkom nacionalne svesti, sa vezom u NVO, da razbiju srpski narod i to je ta potka
koja, slažem se s tobom, evo, završavam sada, koja otežava demokratsku vlast. Jer se sve vlasti baziraju na raznim Vlahovićima, Đelićima, Dinkićima, koji su učestvovali u tim pljačkama ovog naroda i nedostatku egalitarnosti.